Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru yagarutsweho none mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Minisitiri Nduhungire na mugenzi we w'Urusiya baganiriye ku mutekano w'akarere u Rwanda ruherereyemo. I Nyanza hari umusore wakatiwe imyaka 16 y'igifungo kubwo gusambanya umwana w'imyaka 3. M23 yigaruriye centre ya Nyabibwe muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Afrika y'Epfo cyo cyemeje ko FARDC ariyo yarashe mu Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse imbuga nkoranyambaga. Ni mu gihe Uganda yo yohereje izindi ngabo ibihumbi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD we akomeje kwivuriza i Dubai nyuma yo kuva i Nairobi muri Kenya. Perezida Donald Trump yavuze ko Amerika igiye kwigarurira Gaza. Ni Perezida Trump kandi wakuye Amerika mu kanama k'uburenganzira bwa muntu asaba Loni kwisubiraho. Zelensky we yavuze ko yiteguye kugirana ibiganiro na Perezida Vladimir Putin. Umuntu uzakugira inama ku birebana no kugura imodoka cyangwa kwita ku modoka yawe, ariko mu byakubwira byose ntiwumvemo izina Auto Korea Maintenance Limited, inama y'intuzayemere. Abantu mufite imodoka za Kia na Hyundai ndetse n'izindi modoka zigezweho, murinde imodoka zanyu kwangirika kwa hato na hato, muzijyane muri Auto Korea Maintenance Limited. Bagufasha kubungabunga ikinyabiziga cyawe ukagitunga kitakurushya, bakazana gufasha kukigurisha igihe ubikeneye kandi udahangitse ugihaye nawe akagitunga yishimye. Aba nabahanga bakaba n'inzobere bakagira n'uburambe mu kubungabunga izi modoka no gusana izamaze kwangirika, cyane cyane motori zazo na boîte de vitesse. Bagusuzumira imodoka mu ikoranabuhanga rigezweho ritanga icyizere cyayo cy'igihe kirekire. Bakoresha ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubungabunga imodoka yawe. Bafite ama additives na prolines n'amavuta meza yabugenewe akoreshwa mu kurinda systeme z'imodoka kwangirika, bituma izi modoka zirushaho kuramba. Bafite uburambe ku buryo wabagannye hakiri kare arushaho gukunda imodoka za Kia na Hyundai. Muri iki gihe kandi muri Auto Korea Maintenance Limited bafite gahunda y'ubujyanama kubifuza kugura imodoka ndetse no kubamaze kuzigura. Hari kandi na programme ya automotive training kubifuza kuba inararibonye mu by'ibinyabiziga bikoranye ikoranabuhanga rijyanye n'igihe. Ibi babigufasha mu gahinduka inzobere mu by'izi modoka mu gihe gito. Ni mubagane bakorera igikondo iruhande rwa Kiliziya Gatolika. Wanabahamagara kuri 07 86 20 60 Mwirinda abamamyi na barupigapiga babangiriza kubera ko Auto Korea Maintenance Limited ni inzobere zize zikaminuza kandi zifite uburambe mu kwita ku modoka zanyu. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean de Dieu Karinijabo ya none ku itariki ya 5 z'ukwa 2 kwa 2025. Minisitiri Nduhungire na mugenzi we w'Urusiya baganiriye ku mutekano w'akarere u Rwanda ruherereyemo. U Rwanda n'Uburusiya byemeje gufatanya mu kungurana ibitekerezo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyagarutsweho mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean-Patrick Olivier Nduhungire yagiranye kuri telefone na mugenzi we wungirije w'Uburusiya Mikhail Bogdanov ushinzwe umubano w'Uburusiya n'ibigo byo mu burasirazuba bwo hagati na Afrika. Minisitiri Nduhungire kandi yanaganiriye na mugenzi we w'Ubuholandi Kaspar Verdakamp ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungire yabwiye mugenzi we ko u Rwanda rwasabye ko imirwano ihagarara hagati y'impande zihanganye muri Kongo ndetse hagasubukurwa ibiganiro bya politike nk'inzira ifasha mu kugera ku mahoro.
Yagarutse kandi no ku mutekano w'u Rwanda n'ingamba rwafashe mu kurinda ubusugire bwarwo by'umwihariko nyuma y'ibyo Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje avuga ko ashaka gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Yavuze kandi ko ubwo bwirinzi bwari ngombwa kubera ubufatanye bw'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwari ifatanya n'ingabo za Kongo mu guhotera abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri Kivu ya ruguru. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibyo byose biri mu bigomba kwitabwaho kugira ngo ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bibashe gukemuka. Dukomereza amakuru i Nyanza ahari umusore wakatiwe imyaka 16 y'igifungo kubwo gusambanya umwana w'imyaka 3. Urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwakatiye umusore witwa Habimana Pacifique uregwa gusambanya umwana w'imyaka 3 igihano cyo gufunga imyaka 16 nyuma y'uko yari yarajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yari yarakatiwe. Uyu musore uzwi nka Kadogo w'imyaka 23 yari yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu yari yahawe n'urwisumbuye rwa Muhanga. Mu rukiko yavuze ko atanyuzwe n'icyemezo cy'urwisumbuye rwa Muhanga aho rwamukatiye igifungo cya burundu. Metre Nyirambarushimana Veneranda yavuze ko urukiko rwisumbuye rwa Muhanga mu guhamya icyaha umukiriya we rwashingiye ku buhamya bw'umutangabuhamya w'umugore. Avuga ko uriya mutangabuhamya yagiye asaba Kadogo ngo baryamane ariko nawe akabyanga, akaba yaramubwiye ko azamushyira ahantu atazabasha kwikura. Urukiko rwabaje Habimana ikimenyetso cy'uko uwo mugore umushinja yaba yaramubwiye ko azamushyira ahantu atazashobora kwikura. Kadogo nawe ati nari kumwe n'abantu abavuga amazina. Raporo ya muganga ivuga ko uwo mwana yari afite udukomere ku gitsina. Metre Nyirambarushimana akavuga ko abana bo mu cyaro bashobora no kumara ibyumweru 2 batozwa bityo ko umwana kugira udukomere ku gitsina atari ikintu gishya kuko uwo mwana yahashima utwo dukomere tukazaho. Ari Habimana Pacifique alias Kadogo n'umwunganizi we basabaga ko yagirwa umwere. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Kadogo avuga ko uriya mugore watanze ubuhamya umushinja yashatse ko basambana akabyanga ari uburyo bwo gusebanya. Uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko kuva Kadogo atangira kuburana atari yarigeze avuga ko ari abantu bumvise uriya mugore amubwira ko azamushyira atazashobora kwikura. Bwabwiye urukiko ko Kadogo yasanzwe ari kumwe n'uwo mwana munsi y'umuringoti ari kumwambika ikabutura. Uwo mugore wamubonye imbere yavugije induru maze Kadogo aramwishikuza ariruka ati imfunguzo zaho yakoraga. Ubushinjacyaha bwasabaga ko icyo gihano cy'igifungo cya burundu umusore yakatiwe cyagumaho. Urukiko rwasanze ibyo Kadogo yireguza nta shingiro bifite ariko hashingiwe ku kuba Kadogo yari akiva mu bwana ubwo yakoraga kiriya cyaha mu 2020 rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 16. Metre Veneranda Nyirambarushimana umwunganira yavuze ko bafite uburenganzira bwo kongera kujurira gusa bazabanza kubiganiraho n'umukiriya we. Habimana Pacifique uzwi nka Kadogo yatawe muri yombi mu 2020 afatirwa mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza ari naho yakoraga. Gusa iwabo ni mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara akaba afungiye mu igororero rya Nyanza. Nawe Rusizi abafite konti mu mirenge Sako barasaba kujya bahabwa inyungu. Abanyamuryango ba koperative zo kubitsa no kugurizanya umurenge Sako mu karere ka Rusizi basabye abadepite kubakorera ubuvugizi zikajya zibaha inyungu kuko kuba ari abanyamuryango bazo bibagira abanyamigabane bazo. Ni nyuma yaho buri muntu wese ugiye gufunguza konti mu murenge Sako asabwa kwishyura amafaranga angana n'umugabane shingiro iyo Sako ibigezeho, ariko ibi bigo by'imari bikaba bitajya bigabanya abanyamuryango babyo inyungu byabonye mu mwaka. Mu ngenda abadepite bamazemo iminsi bakorera hirya no hino mu gihugu bareba uko abaturage bakorana n'ibigo by'imari. Abatuye mu karere ka Rusizi bafite konti mu mirenge Sako babasabye kubakorera ubuvugizi hakwigwa uko Sako zajya zibaha inyungu. Mwitende Jean ufite konti muri Sako y'umurenge wa Giheke mu karere ka Rusizi avuga ko bitumvikana ukuntu umunyamuryango wa Sako amara imyaka 10 cyangwa 20 atarabona n'inyungu y'igihumbi. Ati banya kubaha abadepite twagira ngo wenda ntibibe nonaha ariko mutuvuganire Sako zijye ziduha inyungu nk'abanyamigabane bazo. Bitabaye ibyo zaba zirutwa n'ibimina. Mu kimina wizigama amafaranga ku mwaka bakazaguha ku nyungu yayo mafaranga. Aho kuduha inyungu buri mwaka badukata 3,000 yitwa yo gucunga konti. Depite Mukamana Alphonsine yavuze ko bitewe nuko Sako zirimo kwiyubaka inyungu ibonetse itahita ihabwa abanyamuryango kuko hari ibindi bintu byinshi biba bigikenewe. Ati nk'ubwo mwumvise ko imirenge Sako iri gushyirwa ku ikoranabuhanga kugira ngo mu gihugu hose aho uri ube wahabikuriza. Ntabwo rero bahita babagabanya iyo nyungu kandi ibyo bigikenewe. Hari n'ibindi bigikenewe kugira ngo Sako yiyubake. Hari igihe Sako izabona izo nyungu igabanya abanyamuryango n'ubundi nk'uko amakoperative abikora. Ibi bigo by'imari bya Sako byatangiye bikorera mu biro by'imirenge ibindi bitangira bikodesha, ariko kuri ubu byinshi byamaze kwiyubakira inzu zo gukoreramo ndetse byamaze no guhuzwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu rwego rwo korohereza abaturage kubona serivisi z'imari bitabagoye. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibi bikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose yaba
yaba yo mu nzu ndetse no hanze ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 82 72 39 na 0788 30 43. ngo gihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye ni byiza ko wumva inkuru. Minisiteri y'Uburezi ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016 n'2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000. Ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK, n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga. ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 2,200 mu buryo bwiza babona ibikenewe byose. Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors harimo biology and chemistry, education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye, iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Na amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo kicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 12 kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 40 cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.raw. Icyiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse imbuga nkoranyambaga. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse imbuga nkoranyambaga zirimo X na TikTok ndetse na programme ya Google Play Store nk'imwe mu ntwaro zo guhangana n'amakuru avugwa ku ntambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Izi mbuga nkoranyambaga zakuwe ku murongo nyuma yo kumutwe M23 wigaruriye umujyi wa Goma. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubushakashatsi muri societe y'Abongereza NetBlocks Isk Matter yabwiye Jeune Afrique ko imbuga nkoranyambaga zafunzwe. Ati twahamya ko TikTok, X, Google Play Store zafunzwe zose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. NetBlocks ku itariki ya 3 yanditse kuri X ko kubuza abaturage gukoresha Google Play Store bishobora kuba bigamije gutambamira abashaka gushyira VPN mu bikoresho byabo by'ikoranabuhanga. Abaharanira uburenganzira bwa muntu batangajwe iki cyemezo kibangamira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kubona amakuru biteganywa n'ingingo ya 23 n'iya 24 z'itegeko nshinga. Jeune Afrique yagerageje kuvugisha Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya n'umuyobozi w'inama nkuru ishinzwe itangazamakuru ariko bose ntibasubiza.
Minisitiri w'umutekano mu gihugu Jacques Aimé Shaban ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko izo mbuga zavuyeho kubera ikibazo cya tekinike. Ati ndabizeza ko ibi biba byakemutse vuba na bwangu. Hari ibibazo bya tekinike byari byabayeho ariko turi kubikemura. Gufunga imbuga nkoranyambaga bikozwe mu gihe abaturage batangiye kutizera iby'inzego za leta zitangaza, by'umwihariko bihereye ku byavuzwe mbere gato na nyuma y'ifatwa rya Goma. Tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Christian Bosembe yanditse kuri X ko ari gukurikirana akantu ku kandi ku by'ifungwa rya TikTok muri Amerika kugira ngo nabo babyigireho. Uyu mugabo ni ushinzwe gukurikira ibivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse kuva M23 yakaza umurego igafata ibice byinshi, yashyize igitutu n'iterabwoba ku banyamakuru ngo bareke kwandika ku ntsinzi yayo, kubirengaho bikitwa kwanga igihugu. Hirya y'ibyo ariko, imbuga nkoranyambaga birazwi ko arizo ziri gufasha abantu mu bihe nk'ibi ngibi kumenya amakuru mu bice bitandukanye by'isi. Umuyobozi wa Internet Sans Frontières Julien Owono yatangaje ko icyemezo cyo gufunga imbuga nkoranyambaga witwaje ko zikwirakwiza ibihuha kandi utabasha kuzigenzura ari icyo abayobozi b'abanyantege nke bashaka kuniga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Abanyekongo bo basaba ko imbuga nkoranyambaga zifungurwa bagakomeza kubona amakuru. Abasesenguzi bo baravuga ko ibyiza ari ugukorera mu mucyo kuruta uko wakwifungirana ngo ukorere mu ibanga. Hagati ya FARDC n'abambari bayo bari mu mirwano na M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko imirwano yongeye kubura hagati y'ibiro ry'ingabo za leta ya kiriya gihugu n'inyeshyamba zo mu mutwe M23 mu bice bya teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ku manywa yo kuri uyu wa gatatu, imirwano ikomeye yari irimo ijya mbere muri centre ya Nyabibwe, ndetse amakuru akavuga ko iyi centre yigaruriwe na M23. Imirwano muri aka gace yatangiye ku 11 z'igitondo. Amakuru kandi aravuga ko imirwano yanabereye ku misozi ya Ruhogo na Kayanja, aho M23 ngo yari hahanganiye n'abiganjemo ingabo za FARDC n'iz'u Burundi ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yashinje M23 kuba ariyo yateye ibirindiro by'ingabo za leta. Ati ibirindiro byacu byatewe nk'uko yabibwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa. M23 yongeye kubura imirwano n'ingabo za leta ya Kongo mu gihe aherukaga gutangaza ko itanze agahenge mu rwego rwo korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Naho umutwe wa M23 watangaje ko abantu bapfuye mu mirwano iheruka Igoma barenga 2500 ari abasirikare ba leta na Wazalendo. Bertrand Bisimwa, umwe mu bakuru ba M23, yatangaje ko nta muryango w'Igoma muri mukiriyo kubera bapfuye. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Kinshasa, aheruka gutangaza ko imirambo irenga 2000 ikiri ku mihanda y'Igoma kandi ikaba ikeneye guhambwa. Yashinje ingabo z'u Rwanda na M23 ubwicanyi ku basivile mu mirwano iheruka Igoma no mu nkengero zayo. Mu butumwa bwatangajwe na Bisimwa, yasabye ubutegetsi bwa Kinshasa kureka kujya mu ntambara iteye isoni ku bapfuye Igoma. Yavuze ko imirambo yahoze mu mihanda Igoma yahavanywe igahambwa ari abasirikare ba FARDC n'abakorana nabo, avugamo Wazalendo, FDLR, abacancuro b'i Burayi n'ingabo z'u Burundi. Yemeza ko baguye ku rugamba. Imiryango imwe n'imwe Igoma yagaragaye ibwira ibitangazamakuru mpuzamahanga ko hari ababo yabuze yari mishakira mu bantu bamaze iminsi bashyingurwa na Croix Rouge Igoma. BBC yagerageje kuvugisha Croix Rouge Igoma yafashije mu guhamba bamwe mu bapfuye ariko ntibyashobotse. Ishami ry'umuryango w'abimbere rishinzwe ubutabazi rivuga ko imirambo nibura 2000 yamaze guhambwa kandi ko indi igera kuri 900 iri mu buruhukiro bw'ibitaro bitandukanye Igoma. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa ivuga ko hari uduce tukirimo imirambo myinshi yashengutse nko ku kibuga cy'indege no kuri gereza ya Goma. Yabiri ishami rya Loni na Croix Rouge ntibemeza niba imirambo yahambwe ari y'abasivile cyangwa abasirikare. Bavuga ko myinshi yari yashengutse bikaba bigoye kumenya abo bantu bapfuye. Kugeza ubu biracyagoye kumenya neza ukuri kw'ibivugwa n'uruhande rwa leta na M23 ku bantu biciye mu mirwano Igoma. Umuryango w'abimbye ku wa mbere watangaje ko abantu nibura 900 bishwe naho abarenga 2800 bagakomereka muri iyo mirwano, kandi ko ibitaro bikigowe no kubasha kuvura izo nkomere zose. Uwasimbuye Chirimwami yatangiye imirimo asana imihanda, anengwa gutinya M23. General Major Evariste Kakure wasimbuye General Major Peter Chirimwami uherutse kwicwa n'abarwanyi ba M23 yatangiriye imirimo ye ku gusana imihanda, anengwa gutinya M23. General Major Kakure yatangiye kuyoborera iyi ntara Ibeni hanze y'umujyi wa Goma usanzwe n'ikicaro gikuru cy'iyi ntara. Ibikorwa byo bya mbere byatangiriye kukubaka no kuvugurura imihanda Imbau Kamango muri Beni akorera. Yagaragaje ko mu bimuraje ishinga harimo kuzamura ibikorwa remezo mu bice bikiri mu biganza bya guverinoma ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mujenerali wahawe ibiro mu mujyi wa Beni uri mu ntera kilometero zirenga 340 uvuye Igoma. Benshi mu baturage batangiye kuvuga ko ntacyo bamwitezeho ku kugarura ibice bigenzurwa na M23. Ku mbuga nkoranyambaga abanyekongo baribaza uburyo generali woherejwe kuyobora intara ngo ayigobotore abo bita banzi, agaragaza ko intego y'nyamukuru ari ugusana imihanda. Bavuze ko biteye isoni kuba atangiye imirimo yifotoza afite umwiko w'abafundi aho kujya ku mirongo y'urugamba ngo yirukane umutwe wa M23. Hari n'abagaragaza ko ari kimwe mu bimenyetso by'imiyoborere idahamye ya Perezida Tshisekedi ushyira abantu mu mirimo kubera inyungu ze runaka. Abanyekongo bamusabye kureka kurangaza abaturage ajya mu byo gusana imihanda, bamwibutsa ko akwiriye kuba ari Igoma kuko ariho hari ibiro by'intara Kivu y'Amajyaruguru abereye umuyobozi. Nubwo bamunyega, General Major Kakure n'indwanyi ikomeye, dore ko kuva mu 2023 yari komanda wa brigade ya 31 izwi nka 31 Rapid Reaction Brigade.
iyi ngiyi rero ifatwa nk'iya mbere ikomeye muri FARDC. General Major Kakure avuga ko bitewe n'uko urugamba ruzagenda azagera hakimurira ibiro bye igoma, asaba abasirikare ba FARDC na Wazalendo gushikama maze bakisubiza ibice byose bambuwe na M23. Naho igisirikare cya Afrika y'Epfo cyemeje ko FARDC ariyo yarashe mu Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo General Mapoanya yemeje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arizo zarashe ibisasu bya rokete ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Yabitangaje ubwo yari yitabye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ari kumwe na minisitiri w'ingabo Ange Motsekega kugira ngo basobanure iby'urupfu rw'abasirikare 14 b'igisirikare cya Afrika y'Epfo bari baroherejwe mu burasirazuba bwa Kongo. Abo basirikare bagoye mu mirwano yabahuje n'abarwanyi ba M23 ubwo barwaniraga ku ruhande rw'ingabo za FARDC nka bamwe mu bagize ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC. General Mapohanya yashimangiye ko ibyo bisasu byarashwe mu karere ka Rubavu n'ingabo za FARDC zari ku kibuga cy'indege cya Goma. Izo ngabo zikaba zari zivanze n'abagize umutwe terabwoba wa FDLR uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umugaba w'ingabo za Afrika y'Epfo yagize ati ibyo minisitiri yagaragaje niko byagenze. Hari ukurasana hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'icy'u Rwanda. Uko kurasana kwatangijwe n'ingabo zo ku kibuga cy'indege cya Goma za FARDC, ntabwo ari abasirikare baturutse ahandi. Ubwo barasaga za roketi nyinshi berekeza mu Rwanda, abanyarwanda barabasubije. Afrika y'Epfo ifite abasirikare barenga 1500 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu butumwa bwa SADC aho barwanya n'abafatanyije n'ihoro ry'ingabo za leta FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, n'indi mitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo bibumbiye mu kiswe Wazalendo, bose barwanye ishyamba za M23. Abadepite ba Afrika y'Epfo bahasi ibibazo minisitiri w'ingabo ku byerekeye urupfu rw'abasirikare b'icyo gihugu baguye muri Kongo, ndetse bagaragaza ko batumva neza impamvu izo ngabo zijya mu butumwa bwa SADC. Aba badepite bagize komisiyo y'umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Afrika y'Epfo basabye guverinoma yabo kwihutira gukura ingabo z'icyo gihugu mu burasirazuba bwa Kongo. Bavuze ko nta cyizere cy'uko abasirikare b'icyo gihugu bagera kuri 14 biciwe muri Kongo bari bugere mu gihugu cyabo kuri uyu wa gatatu. Tukiri mu burasirazuba bwa Kongo kandi Uganda yahohereje izindi ngabo ibihumbi. Igihugu cya Uganda cyongereye ingabo zacyo mu burasirazuba bwa Kongo ahoherejwe izindi ngabo ziri hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 hafi y'akarere M23 igenzura. Uganda yongereye ku buryo bugaragara ingabo zayo mu burasirazuba bwa Kongo yohereza abandi basirikare bare. Aba basirikare Uganda yohereje bari mu rwego rwa Operation Shuja, ubutumwa ifatanyije n'ingabo za Kongo. Amakuru aturuka mu badiplomate b'umuryango w'abimbye avuga ko ingabo za Uganda zose ziri muri kare ya karere zimaze kugera hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Uganda ivuga ko iyoherezwa rigamije guhangana n'intagondwa zigendera ku matwara k'akaya ya Kisilamu za ADF, ariko izo nyeshyamba zikaba ziri hafi y'uturere tugenzurwa n'inyeshyamba za M23, ibituma impungenge ziyongera nk'uko Reuters bivuga. Mu gihe Uganda ishyigikiye ku mugaragaro Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ku rundi ruhande Uganda ishinjwa gufasha M23 ariko yikabihakana, nubwo yemera ko abatangije urugamba rushya rw'uyu mutwe wiganjemo abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bari barahungiye muri Uganda. Raporo y'umuryango w'abimbye nubwo kenshi izi raporo zitavugwaho rumwe kubera kubura ibimenyetso bifatika, usibye twumvise ko twabwiwe ko ivuga ko ingabo za Uganda nazo zifitanye isano na M23 ariko Uganda irabihakana. Abaturage bo muri Butembo bavuze ko babonye abasirikare ba Uganda berekeza hafi y'imirongo y'ingabo za M23 mu minsi yashize. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Felix Kulayige yahakanye ko kohereza ingabo bigamije kwagura ubutaka, avuga ko ingabo zabo zahinduye gusa uburyo bwo kwirwanaho ariko ntiyatanga ibisobanuro birambuye. Minisitiri w'itumanaho wa Kongo Patrick Muyaya yashimangiye ko ubutumwa bw'ibanze bwa UPDF bukomeje kuba kurwanya ADF. Makuru arebana no Burundi, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD akomeje kwivuriza i Dubai nyuma yo kuva Nairobi. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu Burundi Reverien Ndikuriyo akomeje kwivuriza mu bitaro by'i Dubai. Yimuriwe nyuma yo kuva muri bimwe mu bitaro byo mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi, Aga Khan Hospital. SOS Media Burundi ivuga ko Reverien Ndikuriyo yimuriwe i Dubai amerewe nabi cyane. Umwe mu bamwegereye yagize ati ntabwo yashoboraga kumenya umuntu n'umwe kandi yarimo ahumeka bitewe n'ibikoresho bimuha umwuka. Reverien Ndikuriyo waherekejwe n'umugore we, hari umuvandimwe w'umugore utaba mu gihugu ngo wabasanzeyo kugira ngo bakomeze kumurwaza. Umwe mu muryango we yagize ati arimo gukira buhoro buhoro, icyakora ibihaha bye byagizweho ingaruka zikomeye. Kugeza ubu nta kishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ryari ryavuga kuri ibi bintu. Amakuru atemezwa neza avuga ko Reverien Ndikuriyo mu modoka ye ahaba harashyizwemo uburozi ahumeka, akaba ari byo biri gutuma ibihaha bye bikomeje kwangirika. Vuba aha Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze muri make ko ameze neza. Dukomereza aya makuru kuri Perezida Donald Trump wakuye Amerika mu kanama k'uburenganzira bwa muntu, asaba Loni kwisubiraho. Perezida Donald Trump yashyize umukono ku iteka ryo gukura Amerika mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu k'umuryango w'abibumbye. Iri teka kandi ririmo gusubiramo isuzuma ry'inkunga za Amerika ku muryango w'abibumbye. Trump yategetse kandi Amerika kuva mu kigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ubutabazi ku banyapalestina. Yavuze ko Washington ifite n'intego yo gusuzuma uruhare rwayo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO.
Trump yari yarakoye Amerika muri aka kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu 2018 muri manda ye ya mbere, ariko wamusimbuye Joe Biden yagaruye abanyamerika muri uyu muryango mu 2021. Stefan Dujarric, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, asubiza Trump mu itangazo rye yagize ati Guterres yakoranye umwete kugira ngo ashyire mu bikorwa ivugurura ryinshi mu rwego rwo kongera imikorere no guhanga udushya. Inkunga Amerika y'umuryango w'abibumbye yarokoye ubuzima butabarika ndetse n'umutekano wateye imbere ku isi. Umunyamabanga mukuru ategerezanyije amatsiko gukomezanya umubano utanga umusaruro na Perezida Trump na guverinoma ya Amerika kugira ngo bongere umubano muri iyi si irimo imidugararo. Amerika ariko ivuga ko umuryango w'abibumbye ubonerana na leta ya Washington. Umuyobozi w'abakozi muri White House, Will Sharf, yatangaje ko mu bigo by'umuryango w'abibumbye hari ukubogama gukabije kurwanya Amerika. Hagati aho Trump yavuze ko Loni ifite imbaraga zidasanzwe ariko kwidakora neza. Ati bikwiye guterwa inkunga na buri wese ariko ntitunganya nkuko dusanzwe tubibona. Trump avuga ko Loni igomba kwisubiraho. Ni Perezida Trump rero wanavuze ko Amerika igiye kwigarurira Gaza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Amerika igiye kuyobora agace ka Gaza ndetse ko bazagateza imbere byose babifashijwemo n'ingabo za Amerika. Yabivuze mu kiganiro n'itangazamakuru yari yahuriyemo na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Trump yavuze ko Amerika igiye gufata ako gace ikagateza imbere kandi ikagahangira imirimo. Yagize ati Amerika igiye kuyobora agace ka Gaza kandi tuzakayobora neza. Tuzategura ibisasu byose bitaraturika ndetse n'intwaro. Tuzateza imbere aka gace ndetse dukureho inyubako zose zangiritse. Abajijwe n'umunyamakuru gusobanura wamuhaye uburenganzira bwo kuyobora ubutaka bw'ikindi gihugu gifite ubusugire bwacyo, ntiyagize icyo akivugaho, ahubwo yahamije ko Amerika ishobora kuyobora Gaza mu gihe kirekire bibaye ngombwa. Trump kandi yasezeranyije ko aka gace ka Gaza azakagira Côte d'Azur yo mu burasirazuba bwo hagati. Côte d'Azur ni agace ko mu Bufaransa kari karafashwe n'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Kuri ubu kakaba kazwiho kugira ubukungu buhagaze neza no gukurura ba mukerarugendo. 7/7 yanditse ko Netanyahu yavuze ko uyu mugambi wa Trump ushobora guhindura amateka, avuga ko igitekerezo cya Trump ari inzira nziza y'ahazaza ha Gaza. Trump yanavuze ko azasura Israel na Gaza n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ati nkunda Israel, nzajyayo ndetse nzajya no muri Gaza na Saudi Arabia n'ibindi bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati. Naho muri Philippine, inteko yatoye icyemezo cyo kweguza Vice President Duterte. Abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri Philippine batoye ku bwiganze bw'amajwi umwanzuro wo kweguza Vice President w'iki gihugu Sara Duterte kubera ibyaha aregwa byiganjemo ibya ruswa no gukoresha nabi umutungo wa leta. Duterte ashinjwa ibyaha bya ruswa birimo kunyereza inkunga yari igenewe abaturage no gutera ubwoba Perezida Ferdinand Marcos Jr. ko azamwica. Gusa ibyo birego byose we arabihakana akavuga ko bamubeshyera. Igikorwa cyo gutorera iki cyemezo cyabaye kuri uyu wa gatatu, abadepite 215 muri 306 batoye ko uyu mugore akwiye kweguzwa mu gihe byasabaga kimwe cya gatatu mu badepite kugira ngo icyo cyemezo cyemerwe. Iki cyemezo rero kizashyikirizwa abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ugizwe n'abasenateri 24 bazemeza iyeguzwa rya Duterte cyangwa se bakarihakana. Biteganyijwe ko azaguma mu kazi mu gihe icyemezo cyo kumweguza kitarafatwa na Sena ndetse n'itariki yo kujya mu rukiko itaramenyekana. Mu gihe uyu mwanzuro wakwemezwa, Duterte azaba abaye Vice President wa mbere wegujwe muri iki gihugu. Sara Duterte ni umwana wa Rodrigo Duterte wahoze ari Perezida wa Philippine wayiyoboye kuva mu 2016 kugeza 2022. Byitezwe ko Rodrigo Duterte azongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu mu matora ateganyijwe mu 2028 kuko umubare wa manda Marcos yemerewe uzaba urangiye. Ubundi Sara Duterte na Marcos bari bahanganiye kuyobora igihugu mu matora ya 2022 kandi Duterte yahabwaga amahirwe yo kwegukana intsinzi ariko afata umwanzuro wo kwiyunga kuri Marcos birangira babonye intsinzi ihambaye. Ubufatanye bwabo bwajemo agatotsi nyuma yo kudahuza kuri gahunda za politike bari bafite zitandukanye. Naho Zelensky yavuze ko yiteguye kugirana ibiganiro na Perezida Putin. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko yiteguye kugirana ibiganiro na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin niba ari bwo buryo bwonyine bwo guhagarika intambara imaze igihe kinini ihuza ibi bihugu. Yabigarutseho mu kiganiro n'umunyamakuru w'Umwongereza Piers Morgan amubajije niba yiteguye guhura na Putin, amusubiza ko yabyemera ariko atari ubundi bushuti ahubwo ari ku nyungu z'abaturage. Ati nibiba ngombwa kugira ngo abaturage bacu babone amahoro kandi twirinde kubura ubuzima bw'abantu, nzemera guhura nawe. Ntabwo nzamubera umwana mwiza mufata nk'umwanzi. Mu by'ukuri ntekereza ko nawe mfata nk'umwanzi. Aya magambo aragaragaza ko hari impinduka ku mwanzuro wa Zelensky kuko mbere yari yatangaje ko adateze kuganira na Putin ndetse anashyiraho iteka ribuza ibiganiro n'Uburusiya. Ku rundi ruhande mu cyumweru gishize Perezida Vladimir Putin yongeye kuvuga ko Zelensky atemerewe gusinya amasezerano kuko manda ye nk'umukuru w'igihugu yarangiye mu kwa gatanu 2024 kandi ko nta buryo itegeko nshinga rimwemerera bwo kuyongera. Gusa yavuze ko nubwo yemeze bityo yiteguye kohereza intumwa z'Uburusiya muri ibyo biganiro na Zelensky. Nubwo impande zombi zigaragaza ubushake bwo kuganira
kuganira. Iteka rya Ukraine ribuza ibiganiro n'Uburusiya riracyari inzitizi. Gusa Putin we avuga ko azohereza inzobere mu by'amategeko kugira ngo basuzume neza niba abahagarariye Ukraine bashobora kugirana amasezerano yemewe n'amategeko n'igihugu cye. Uyu mwuka mushya ugaragaye ushobora gufungura inzira y'ibiganiro hagati impande zombi nyuma y'igihe kitari gito Ukraine n'Uburusiya bidacana uwaka. Nubwo hakiri imbogamizi zishingiye ku mategeko n'uburenganzira bwemerera Zelensky gusinya amasezerano n'amahoro nk'umukuru w'igihugu, ariko biragaragara ko hari icyizere cy'uko bishoboka ko impande zombi zajya mu biganiro. Inshuti bakunze ba Primo Media Rwanda, ibi biganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine nibyo tugiye ku musozo w'amakuru yavuzwe mu itangazamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye. Mwagezwaga nanjye Jean de Dieu Karinijabo, ndabashimiye ko mwarimu yakurikiye. Mbararikire gukomeza kureba n'ibindi biganiro biri kuri uru rubuga. Mugira amahoro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.